Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on the same food. Wait, guys, abantu abazobasanganisa la TV show noma abanye eyabasanganisa already. Ngiyaxolisa futhi sengisebenzisa lelo gama la qhathanisa uMangwabe noma yini. Kodwa into eyenzekile ayifani ngqo. Kodwa ngoba uthanda nesithembu iyaqhathaniseka ngithi isithembu. Ingane eMangwabe uMawande uyakhala. uMawande mayikhala sicabanga ukuthi wenziwa amahloni okukhona ke ezinye izinto esingazazi kodwa sikubonile. Ubezama ukusina unyawo lakhe aliphakami kakhulu. Emva kwalokho ke angazi uma bahlekile yini wasuMangwabe yakhala. Ayibo uMawande wakhala uMangwabe kuyathetha. Nansi ke comment ithini. I-right into yenziwa uMangwabe asesisingane lana uzwakale because ukhalelani engekho umkhalisayo uye futhi besukumele ethi uyasina. Hayi lento yokuthi kuthiwe ingane ifuza ubaba ibibheda ube kushiwo umnini. Ngilapha ke ukwenzela wena ama corrections ngoba wena awuyibukanga kahle le episode. Umnini ukhala uma yena engekho. Wakhala kukhona umseleko. Umseleko kube ukuthini uyahamba yena ngaleso sikhathi. Wangabuza ukuthi hawu umnini ukhala wawuthembile ukuthi uzobuya umama nihambe. Ukhala kuphi umnini ukhala esemzumbe endlini kaMayeni umseleko uyamshiya lapha. Kodwa into esibambayo ukuthi umnini ukhalela ukuthi mhlawumbe uMayeni kungenzeka igcine ethi akuhanjwe. Kodwa uMayeni ukuphi usemsebenzini. uMayeni ke usetshelwa utshelwa bani utshelwa umseleko sebekwi trip ukuthi umnini bekade ekhala. Wena ke uthi because uthanda into eyenziwe uMangwabe. uMayeni akatshelwe manje sebuyele emsebenzini. Sebehambile futhi nomnini balala holunye usuku. Umseleko useyamtshela ukuthi hawu umnini phela ubekhala. Yilana kuMayeni athi hawu umnini uyazenzisa ufuza ubaba wakhe ngokukhala njalo. Uthi ngaleso sikhathi ngoba phela ngithi wena ufuna ukuthi ingane ayilungiswe ukuze ingakhuli ikhohlakala. Uday balo uday 2. Uday 2 yini? Ngoba phela manje sengiyaqhasanisa ukuthi lezi zinto zenzeke nini. Basalile omnini bafika ebusuku. Mabefika ebusuku uMayeni ngaleso sikhathi mhlawumbe umnini amficanga esekhaya athole ithuba lokuthi ke amthethise ngendlela yakho ukuze wena eliseke ukuthi uMayeni ke umnini uyamthethisa akasho nje ukuthi ufuza ubaba wakhe. Right? Mabefika bayofika sebeyalala sinesikubukile. Mabevuka umseleko ukhulume nini noMayeni guys angikhumbula kodwa ibuka ukuthi lento yenzeke kuphi. Uthika wena uMayeni akathatha ingane esithule engasakhali azoyithethisa ukuze neliseke ukuthi hawu uMayeni uyathetha akalobe ethi umnini ufuza ubaba wakhe endaweni yokukhala. Ngoba enye into ngomnini asakayazi njengoba sesazi izingane lezi ezindala eseyivela ukuthi zona zithini sizwe ukuthi hawo abantwana mhlawumbe izinto bayibuka kanjani njengoba bekwile setup bekulomndeni okwisithembu. Uthi wena ingane esithule ayilandi izothethiswa ukuze neliseke ukuthi umzali uyathetha ngempela nayo uyayithethisa akayivuni. Hayibo phuzana amanzi kakhulu. Phuzana amanzi. Umnini ukhala emzumbe ombonile ekhala umseleko. Ngaleso sikhathi umseleko uthi ke hayi usale ngemfana uyahamba ngempela akabuzisisi. Umnini nje uthi uma ufonile kodwa yena shothi akathembi. Sesithola ngoMayeni ukuthi hawu umnini uyazenzisa ngoba yena ubesemsebenzini ezobuya emsebenzini ebathathe behambe. UObanzi nje lo omncane ubengakhali. Wrong ke kodwa le nto angiyithandanga ke leyo uMayeni mayethi lona omncane. Mina ngithanda ukuthi ingane kuthiwe lona omncane ubaqhasanisana abantwana ngoba nalona mbuke ngendlela yakhe ayiyona nalona omunye njengoba uMayeni ade echaza nje ingane lezi ezincane ukuthi ayifani. Laba abanye baphaphile laba abanye banamahloni. Kodwa kumnini umnini yena ukhalelana obanze engakhali ngoba obanze emncane. Asikho ke lapho sikulona othi
umnini kufanele athethiswe. Hayi, umnini akathethiswe ki-trip. Ushuthi umayeni bekufanele nje ukuthi esethole ethi, hawu, umnini ubekhala. Hamba ufuna umnini emthethise ukuze ube right. Weneliseke nge-parenting skill yakhe. Kanti wenzeni kangaka? Hayibo. Yazi uthi umacele laphayana kuyilento abakuyo nomakhwela wakhe izwa linikhulula. Hayi, izwa likhulula umayeni ngoba ngeke kuyashayisana. Manje siyasibuka ukuthi wena ku-right yini uma ukucabanga. Umnini ubekhala eMzumbe, kwavalwa isicabha eMzumbe wasala khona. Umayeni akakafiki. Umayeni uthola phambili ukuthi hawu, umnini ukhalile, esekhalela ukuthi akathembi ukuthi niyeza. Umayeni uyaganga-ke, umnini uyatefa, uyakhala. Ulwandle futhi wakusho lokho ukuthi yamisele kwathi uSineyi nomnini abakhalayo baney'nyembezi eyiseduze. Manje-ke sisayilindile ukuthi lena busufunda wena umayeni ambizele yona amthethise ukuze-ke kuthiwa u-right naye egameni lomama. Hayi. U-wrong kodwa khona mawusho phela, mawusho kanjalo. Hayi nina guys ngeke. Amthethise uthola sebehambile. Uthola futhi athola ngomselewu. Ngoba mhlambe nomnini indlela asho ngayo mayesebona uma wakhe sekhona useyayijabulela ukuthi uyahamba akaqali-ke phansi ekhala bemshuthe-ke sibone ukuthi awu nawe umnini uyakhala umayeni useyamthethisa. Sivezele nje sebefika. Leya phathi yamnini ekhala isale eMzumbe ayifikanga kwi-trip. Kwi-trip umayeni kufanele ethethe ukuze naye ibonakalise ukuthi-ke uyathetha njengomangwabi. Hawu lesho le hayi.